Yeah. Sondela lapha elizokhuluma. Iziyo nokubhutshela manje nokubhutsheleko bonke abantu babhutshela wena why uloku ubhizi uqhubeka cala mose sikhulume nawo kuhle abantu babhutshela left and right wena nje ubhutshele kose ufoke wonke umuntu vele nje kose soloko sibhizi cala mose sikhuzile saba right waphinda wabathuka ngale muva wabatshela ngendlela batshanga khona lokho ubhizi lapha badawu nangu umuntu wena lo nangu soloko seyathukana lapha cala mose bathuthukana nawo sele kuphela nanje okaseli mara soloko sachubeka uyathukana yebo so ngicabanga ukuthi ukuhluka kwakho angeke usihelebhe nganext into leyazigezele ngani kokugeza ngapha ngena ngapha hlubula impahla zakho ezokhethana izala yeah ukhipha amadimoni ngisho ukhipha amadimoni bethi kusha itimoni liphumile libona ngani ukuthi liphumile itimoni ubone ngani ukuthi liphumile itimoni ngeke ngisathunyana batolisa lapha ekamereni batshela ukuthi angeke usabathela ngeke ngisathunyana nani abo bani uzimisela ukwenzana uzokwenzani liphumile nje itimoni yeah so right yeah okay now grant ngathi si grant na itimoni vele liphumile ngicabanga ukuthi ngoba kuhle ngisho yeah akekho umunye sokuthunya umunye sezwe vele basithile inkulumo vele sikubuyisa la ukhipha khona itimoni ngisho senasuka nawe ufika ekolisa angathi nekani azimuntu lo nekani uyokuxolisa nawufika le uye kuye and mina ngusesana uxolisa ne Pasibel batho sebayakuthomela phela naso ubiza ihlamba umama khwalele nje into bathusa ukuthi umama wakho bachuwile and abazibuza ukuthi uwe ngayiphi bathusela ukuthi ngenze ukuthi khona into oyenzile kumama wakho ngenze ukuthi umthukile bofuna imali ngekani or yini abakhona ukuzwisisa bekalala ngapha sithi kuzawe beqeda uhola manje bekusanika usister lo i300 yeah wathi uthi mina nangijayisa ufika ngabo sebe manje umakogololo yabona la benibeka izinto ephathisini lo kuhlile lapha ilo kanjini ebankini esibeka ibankini ithi magogo lala ngesikhathi esibanulele ngoba ngilala ngapha sister lo nakangenako emnyango edining room ngiyamuzwa yabona bese yena uyangena ekitchen adle bese nasela khamba ngiyakhiya kuze awe ukulinda kwakho sister lo wathi nakafikayo mina ngilala vele la eningikhiphise khona izi nakafika usister lo ngilele baxoxa baqeda umnikele imali leyo usister nakaphumayo uma kungumlandelayo wayokhiya uko wathi nakabuyela ngekamrini lakhe sithi kunenye
Tromula la abeka kiwo izinto zakhe futhi etambini lakhe akakhanyisi wathi nakangena watshela ukuthi ubamba itromula liya kanti kude wawa so wathi esingawa ngaba umuntu ogijimayo ngazama ukumkhalebha kumgugu kumbeka empedeni wangihlula wathi no ungcono ngilale phasa athi mangopho ngoba sibusika angeke ukhona ukulala phasa wathi no jama ngilale sathi kabu wani wangimemeza ngabuyela uwe wathi biza umtshana lolalelo sazama ukumangisa kusasa mina ngipheka isikhafu yena kusesitelo umuntu ovukaba akhambe ngelangazi ukuthi umagogo wangakamtsheli usestera lo waselo wathela ngutshana wanami umuntu ovukaba okay ya mara ke njengoba bathi wena nguwe bona ngomthuka umbiza ngaphasi phela khulu ucala musi bathi nawusele wena banuzibona nawusele ukuthi njani phela bathi ubiza elinye ihlambe phela nasele ubiza nomama wakho ngaphasi umbiza vele umama ngaphasi hawo bongazibona ngisho bani ungazibona sisho bani uhamlile angisho nabo sister yakho bonke nje bonke abantu ababiza ngaphasi wena yabona ukuthi into yenza koyimbi kangangani ufila njani nje ngesikhathi lapho kose kuyoncwatsha umama wakho thina nakho sinawe la bayalile sithi siyakhamba siyakulisa soloko usaqhubeka yabona ukuthi into yenza right so that is why sithi nje uyoxolisa ngangizwe asikhambe